iyo abakristo cyangwa abizera bageze mu kaga kenshi bahinduka nk'inyoni y'imbuni. Inyoni y'imbuni ni inyoni nini. Iyo nyoni ntabwo iguruka yirukisha amaguru. Yiruka kilometero 40 ku isaha, ikabiramo imyaka 50, ikabipima ibiro 100, ikaba ifite metero 2 n'igice z'uburebure. Ubwenge bw'inyoni y'imbuni ni nk'abakristo batandukanye n'Imana. Baribwira ngo ubwo Imana itabatabara mu makuba kandi basenga batabaza, rero bakavuga ati nidukora n'ibindi bizira ntabwo Imana iratubona kuko mu gutakamba kwacica itatubonye. Insengero nyinshi zirahari, ariko siko insengero nyinshi zirimo abana b'Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakize Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge shalom shalom, turabakunda. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, abari ku mugabane w'Uburayi shalom shalom. Kuko muri kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pastor Dr. Shalom shalom. Pasiteri, mwatangira musenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibaho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Mana, tugiye gusangiza bene data ijambo ryawe batuye mu duce dutandukanye, mu turere dutandukanye, mu mahanga, mu migabane itandukanye y'isi, kugira ngo bagerweho n'ubutumwa bwiza nk'uko inshingano Yesu Kristo yadusigiye yo guhindura abahanga yose kuba bigishwa bawe. Mana, turasenze kugira ngo ube hafi yacu, uyobore ijambo ryawe ribashe kugera ku mitima ya benshi, abinangiye babashe guhinduka, n'abakwizeye bakomezwe naryo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pasiteri, Imana iguhe umugisha. Pasiteri, ese igufa risobanura iki? Igufa ubundi risobanura ibintu 7. Icyambere risobanura igikanga, comme skelete. Usomye mu Itangiriro igice cya 2:21 ni igikanga. Iyo abantu babazi inka babona koko amagufa hagati y'inyama, ni ukuvuga ngo risobanura igikanga. Icya kabiri risobanura ubucuti cyangwa se amasezerano. Usomye Itangiriro ni igice cya 2:23 ni ubucuti cyangwa amasezerano. Gatatu Itangiriro 29 umurongo wa 14 ni amasano abantu bafitanye. Amasano. Itangiriro 29:14 ni amasano. Kane ni urwibutso. Usomye Itangiriro 50 umurongo wa 25 ni urwibutso. Igufa ni urwibutso. Gatanu igufa ni ubugingo. Usomye kuva igice cya 12 umurongo wa 46 ni ubugingo. Usomye Zaburi ya 34 umurongo wa 21 ni ubugingo. Usomye kubara igice cyaho cya 9 umurongo wa 12 ni ubugingo. Usomye Abami ba mbere 13 umurongo wa 31 ni ubugingo. Ni ukuvuga ngo ni ubugingo. Icya gatandatu ni ukurama cyangwa gukomera. Usomye muri Yesaya 66 umurongo wa 14 ni ugukomera, ni ukurama. Na Zaburi ya 90 umurongo wa 10 ni ukurama. Igufa risobanura kurama. Karindwi igufa risobanura umuntu. Iyo bavuga ngo igufa aba bashatse kuvuga umuntu. Ese Pastor, igufa nk'umuntu bisobanura iki? Igufa nk'umuntu ni umuntu wabanye n'Imana, bakagirana ubucuti bwimbitse, agakorana nayo, yamara akaza gutandukanywa nayo no kunambuka bitewe n'ibihendo by'isi cyangwa n'ibindi byose n'ibyamubayeho. Ariko umuntu wabanye n'Imana agatezuka, none akava ku Mana, nk'uko byanditswe muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 8. Kenshi abantu bakunze gutezuka kuko bafite imitima ibiri. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu b'imitima ibiri banamuka muri byose. Ni ukuvuga ngo icana muntu muri kikamukura ku Mana bituruka henshi.
umuntu ashobora guhura n'ibihendo by'isi, umuntu ashobora guhura n'amakuba akananirwa kwihangana. Iyo yabanye n'Imana noneho akatandukana nayo, Imana ibona nk'umuntu wapfuye. Iyo atinze kugaruka arabora, yamara agahinduka intumbi, ya ntumbi yamara kubora ikaba amagufa. Ubwo nuvuga ngo ni umuntu watandukanye n'Imana yarabanye nayo. Kabiri, amagufa avugwa muri Ezekiyeli 37 ni bande? Amagufa avuga muri Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere kujya kuri 12 ni Abayuda. Ni ubwoko bwatoranijwe n'Imana bakiri kumwe n'Abisirayeli. Usomye Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 kugeza kuri 6, haravuga ngo ni mu nyumvira mukitondera isezerano ryanje, muzambera amaronko, nanje mbatoranije mu moko yose, kuko isi yose ari iyanje, kandi muzambera abatambyi b'ubwami n'ubwoko bwera. Ahangaha Imana yarigiranye amasezerano n'ubwoko bwayo. Ariko usomye Ingoma ya 2 ibice 36 hariya haravuga ngo ku murongo wa 14 ngo Abayuda bagomera Imana, baja mu bizira, bakora ibyangwa n'amaso yayo, bararaguza, barasambana, bakora ibibi by'ubwoko bwose, maze Imana irabazinukwa, ibajugunya mu maboko y'abambuzi y'abanyamahanga, baragenda. Ubwo nuvuga ngo Abayuda nibo bantu babanye n'Imana, bamara bagatandukana nayo kubera ibibazo bahuye nabyo, kuko bagenderaga ku buhanuzi bw'ubwoko bubiri. Yeremiya yahanuye ko bazamara imyaka 70 i Babuloni, ni Yeremiya 25 umurongo wa 11. Birabababaza cyane, birabaremerera cyane. Ariko umuhanuzi wahoze i Gibeyoni witwa Hananiya araza arababwira ati ntabwo ari ya myaka 70 muzamara, ahubwo ni imyaka 2. Barishima, baranezerwa. Ubuhanuzi bw'imyaka 2 barabwakira, baja mu bunyage bafite ubuhanuzi bubiri, ubw'imyaka 70 n'ubw'imyaka 2. Bagezeyo rero bishingikiriza kuri ya myaka 2 kandi yari imyaka y'ibinyoma. Bategereza gutabarwa kuva ku Mana, bibwira ko ari ubwoko bwayo. Bibagirwa isezerano Imana yari yarabahaye, ibabwira ngo kuko muri ubwoko bwanje nkaba narabatoranije mu mahanga yose, mukaba muri abanje, nanje nzabahanira ibyaha byose. Nuvuga ngo uko ndushaho kubana namwe niko zarushaho kubagenzura. Bagenda bafite ubuhanuzi bubiri, imyaka 2 ishize ntibagaruka, bagezo baratezuka, noneho bava ku Mana baticizere kuko batari bizeye gutabarwa n'Abayuda. Urakoze. Ni kuki abantu biswe amagufa? Biswe amagufa kuko i Babuloni hari ibigirwamana byinshi cyane. Hari ikigirwamana cyitwa Bere, hari ikigirwamana cyitwa Aku kivuye kuri Mariduke, hari ikigirwamana cyitwa Shaki arico cyitwa izuba. Usomye muri Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 25, hari ikigirwamana cyitwa Tamuzi, hari ikigirwamana cyitwa Gibire, hari ikigirwamana cyitwa Mariduke. Ibigirwamana byinshi cyane, ariho n'aya mazina y'ababasore uko ari 4 yakomokaga. Bakavuga ngo Daniel bamwise Beluteshazare, noneho Hananiya bamwise Saduraka, naho Mishayeli bamwise Meshake, Azariya bakamwita Abedenego. Biriya Nego cyari ikigirwamana, Bere cyari ikigirwamana, Aku cyari ikigirwamana, Mariduke cyari ikigirwamana, Tamuzi cyari ikigirwamana, Gibire cyari ikigirwamana. Ibyo byari ibigirwamana by'i Babuloni. Mu bindi bihugu rero n'amahanga uretse Isirayeli yagiraga Imana imwe, bagiraga imana zishinzwe ibinyabuzima byose. Hari Imana y'umugezi, hari Imana y'amashamba, hari Imana ishinzwe kubyara, hari Imana ishinzwe ibiyaga, hari Imana ishinzwe uburumbuke, hari Imana ishinzwe izuba. Byari ibigirwamana bikomeye. Abayuda bageze i Babuloni rero bategereza gutabarwa kuva ku Mana. Bibagirwa rya sezerano ngo kuko nabatoranije mu mahanga yose nzabahanira icyaha icyo ari cyo cyose. Babonye badatabawe nk'igihe bashakiraga gutabarwa, ahubwo bahitamo guhindukirira ibigirwamana by'i Babuloni. Hariya muri Zaburi 137 amateka yaba arahari. Aravuga ngo twicaye ku migezi y'i Babuloni tukarira, twibutse i Siyoni twakomotse.
haravuga ngo twagezeyo tumanika indanga zacu ku biti biri hakurya y'imigezi iri hagati y'i Babuloni, noneho abakaludaya bakaza bakatubwira ngo mwaturirimbira kuri izo ndirimbo. Babaga bari mu maganya akomeye, babaga bafite agahinda, babaga bafite akababaro, kuko Ezekiyeli ntabwo yahanuye ari i Yerusalemu, yahanuye ari mu nkambi i Babuloni. Bamwita umuhanuzi w'impunzi. Bategereza gutabarwa kuva ku Mana, barakubura. Bahindukirira ibigirwamana kuko ari byo bibwiraga ko bibasha gutabara vuba. Nizo mpamvu bavuze ngo Uwiteka yaradutaye, Uwiteka yaratunyaze, Uwiteka yaduciye burundu, Uwiteka yaratwibagiwe. Ubwo atagitabara, natwe tugiye guhindukirira ibindi bigirwamana. Uko itatubona turi mu kaga, n'igihe twahindukira ibigirwamana biragaragara ko itakitwitayeho, ntizanatureba. Abayuda babaga bageze mu kaga bikamera nk'abakristo n'ubundi b'iki gihe. Iyo abakristo cyangwa bizera bageze mu kaga, kenshi bahinduka nk'inyoni y'imbuni. Inyoni y'imbuni ni inyoni nini. Iyo nyoni ntabwo iguruka yirukisha amaguru. Yiruka ibirometero 40 ku isaha, ikabiramo imyaka 50, ikabipima ibiro 100, ikaba ifite metero 2 n'igice z'uburebure. None iyo abahigi bayitangatanze bayirukaho, bamara kuyirukaho yagera ahantu hari ibyatsi n'umugina, ikinjizamo umuzosi wayo muremure, yabitakibareba ikavuga ati ndabakize. Uku ntabareba, abampiga nabo ntibandeba, bakaza bitonze bakayishikira. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'inyoni y'imbuni ni nk'abakristo batandukanye n'Imana. Baribwira ngo ubwo Imana itabatabara mu makuba, kandi basenga batabaza, rero bakavuga ati nidukora n'ibindi bizira ntabwo Imana iratubona, kuko mu gutakamba kwacica itatubonye. Imana iyo utakambira kubona, ariko igihe cyo gutabara kigenwa nayo. Ntabwo igihe cyo gutabarwa k'umuntu kigenwa n'uwo muntu utabarwa, ahubwo kigenwa n'Imana. Umuntu rero iyo atakambye, Imana ntimutabara igihe yashakiye, kenshi aracogora, akanambuka, akava ku Mana, agatekereza ibindi, akagwa nka wa wundi ufite imitima ibiri, none agahinduka nk'inyoni y'imbuni. Iyo nyoni y'imbuni itekereza ngo itareba abantu nabo ntibayireba, imeze nk'abakristo batezutse bavuye ku Mana, bibwira ngo ubwo Imana itabatabara ngo ibahe imigisha bifuza, nibahindukira ibigirwamana ntizabareba. Abisirayeli bahindukira ibigirwamana by'i Babuloni, baratsindwa. Noneho rero bamaze gutsindwa bahinduka intumbi. Za ntumbi zirabora, zimaze kubora zihinduka amagufa. Ya magufa aratatana, amaze gutatana yuzura ikibaya. Ezekiyeli none agiye kwerekwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'Uwiteka kunzaho, aramanura angeza mu kibaya cuzuye amagufa yumye, azengurukana aho yakikije hose, yari yarumye cyane kandi yari menshi pe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arambaza ngo mwana w'umuntu, aya magufa yakongera gusubira kubaho? Ezekiyeli asubiza ngo Mwami Uwiteka niwe waremye abantu, niwe ubizi. Aravuga ngo hanurira aya magufa uyabwire ngo yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ngiye kubashiramo umwuka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko Ezekiyeli ahanura nk'uko yategetswe, agihanura isi iratigita, itigise igufa rirasimbuka risangira irindi ryaryo, risangira irindi ryaryo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imitsi iyaterwaho, noneho inyama ziyakwizwaho, noneho byorosa uruhu, ariko ihinduka imirambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ihindutse imirambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hanurira umuyaga mwana w'umuntu, uwo muyaga uturuke mu birere bine mwana w'umuntu, uwuhire muri iyo mirambo ibone kubaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Ezekiyeli ahanura nk'uko yategetswe, isi iratigita, noneho igufa risangira irindi ryaryo, biterwaho imitsi, bikwizwaho inyama, byoroswa uruhu, noneho ihinduka imirambo. Ariko aravuga ngo hanurira umuyaga mwana w'umuntu. Ahanuriye umuyaga, umuyaga urahuha. Umuyaga ubundi mu buhanuzi ni umwuka wera, mu butumwa ni umwuka wera, ariko mu buhanuzi Daniyeli 7:2 ni intambara. Naho noneho muri Yohana 3:8 ni umwuka wera, ariko muri Yobu igice cya 1:19 ni imbaraga z'ikirere. Ubwo ni ukuvuga ngo umuyaga ushobora kuza ari imbaraga z'ikirere, Yobu igice cya 1:19, ushobora kuza ari umwuka wera,
Yohana 3:8 cyangwa Ezekiel 37:1-12. None ushobora kuza ari intambara nk'uko byanditswe muri Danieli igice cya 7:2. Ahanura nk'uko hategetswe, none umuyaga urahuha winjira muri ya mirambo irahagarara yema ku maguru yayo. Noneho Uwiteka Nyiringabo avugira muri Ezekiel ngo aba n'Abisirayeli n'ubwoko bwanje, baravuga ngo Uwiteka yaraduciye, Uwiteka yaradutaye, Uwiteka yaduciye burundu, twabaye impabe, ntabwo tuzongera guhura n'Imana. Nibwo bahindukiriye ibigirwamana. Ahangaha ijambo ry'Imana muri Ezekiel 6:12 haravuga ngo kuko batatanye bangomeye, ijambo ry'Imana ravuga ngo bamwe igihe ruzasakirana mu ntambara bazicwa n'inkota. Abazaba bihishe mu rukubo kuko batazabona umwanya wo gukora bazicwa n'inzara. Ariko abazaba barirutse baragiye mu mahanga ya kure n'ahantu batamenyereye bazicwa n'indwara. Nuko niko nzasohoza amateka ku bwoko bwanje. Barababara, bahindukira ibigirwamana, batandukana n'Imana. Noneho baravuga bati twaciwe burundu, twarihebye. Ariko Imana iravuga ngo ntabwo nzareka ubwoko bwanje nubwo bihebye, tukaba twaratandukanye, ariko nzongera kubagarura. Ubwo nizo mpamvu Imana yavuze ngo ngiye gukingura ibituro mwa bwoko bwanje, mwahindutse amagufa aborera ikuzimu, ariko noneho ngiye gukingura ibituro, noneho mbazamure, noneho nzabasubiza mu gihugu canyu. Abantu batandukanye n'Imana barakoranye nayo, baba bafitanye amasezerano n'Imana. Hariya muri Amosi igice cya 3:2 avuga ngo kuko nabatoranije mu mahanga yose muri abanje, nizo mpamvu nzabahanira icyaha icyo ari cyo cyose. Imana iragutoranya, amara kugutoranya ukaba umwana wayo, amara kuba umwana wayo ikakugenzura. Abayuda rero kuko yari ifite kubagenzura, imenya amakosa yabo yose, ibahanira amafuti yabo yose. Ariko Imana yibuka isezerano yavuze kuko yabataye mu maboko ya Nebukadinezari. Zakariya igice cya 12 haravuga ngo nari narabataye mu maboko ya Nebukadinezari, ariko noneho rero natekereje ko azabahana agereranije, ariko none harakabya abahana cyane. None nongeye kugirira ifuhe ubwoko bwanje bw'i Yerusalemu. Yerusalemu mpafuhiye ifuhe rikomeye, ngiye guhana amahanga yiraye guhana ubwoko bwanje. Muri Yesaya 45:1 haravuga ngo uku niko Uwiteka Imana ivuga ku byakuru, uwo yimikishije amavuta. Waravuga ngo uyu niwe mfashe ukuboko, nzakenyuruza amahanga kubwe, kandi nzakingura inzugi zose z'ibitabashwa kugira ngo aneshe ayo mahanga, maze kugira ngo umuntu uko nkingurira ubwoko bwawe. Icyo gihe Imana yahamagaye Kuro. Ijambo ry'Imana muri Ezirasi igice cya 2 kugeza kwa 3 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo yangabije ubwami bwose, arantegeka ngo ndekure ubwoko bwe bugende bwubake, ngo kandi ngende nubake inzu y'Uwiteka bivuye mu maboko yanje. Niko Uwiteka Nyiringabo yampamagaye. Uwo ni Kuro wabivugaga. Kuro abwira Abayuda bose bari mu gihugu cy'i Babuloni, aravanga umuntu wese uri kumwe namwe atahe muje kubakira Uwiteka. Imana ikoresha Kuro, aragenda arubaka. Abayuda baragaruka, bya bituro birakinguka, ba bantu babaye imirambo n'amagufa barongera barazuka, noneho bahinduka abantu. Iyo rero umuntu yeretswe igufa nk'umuntu, aba yeretswe ko yaba yarabanye n'Imana akagirana ubusabane nayo, ariko nyuma agatandukana nayo kubera ibyaha, kubera intege nke, kubera ibihendo by'isi. None amara gutandukana n'Imana ubwayo, icyo gihe ahinduka igufa. Igufa ni umuntu watandukanye n'Imana yarigeze akorana nayo. Urakoze Pastor. Ese abo Bayuda bongeye kugarukira Imana? Abo Bayuda bagarukiye Imana. Imana yabanje gutorana Nebukadinezari nk'umugaragu wayo, arabajyana ko Imana imwambitse imbaraga. Ariko noneho Imana irongera yambika kuri musiga amavuta kugira ngo agire ubushobozi kuri Nebukadinezari, abamunyage, abakureyo, abagarure. Noneho rero baragaruka mu gihe cy'ububyutse bwa Nehemiya. Icyo gihe Zorobabeli na Ezira na Nehemiya kuri wakoze umurimo wo kubaka. Zorobabeli aza ku gitero cya mbere,
ku ciciro ca mbere, Ezira aza ku ca kabiri, Nehemiya aza ku ca gatatu. Ico gihe haba ububyutse bukomeye mu Bayuda, bibuka Imana yabo, bagaruka bafite umurava, barubaka kugira ngo ryasezerana Imana yavuze ngo Yerusalemu hazongere hubakwe risohore. Ariko bari barabaye amagufa. Amagufa rero ntabwo ari amagufa aya ngaya tubona, ahubwo ni abantu baguye bagasubira inyuma. Urakoze Pastor. Ese ibi bihe tugezemo hari abizera bagereranywa n'amagufa yumye? Ibyahishuwe 3 umurongo waho wa mbere haravuga ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isarudoti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 z'Imana, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi. Iyo ntumbi nitegereje kubora. Nubanga itoro ry'Isarudi byari bifite ibyiciro byose. Nyobozi yari yuzuye, abadiyakoni bari bahari, abavuga butumwa bari benshi. Nyobozi ifite pastorale yuzuye, intumwa zari muri iryo torero, abavuga butumwa batagira umubare, abaririmbyi korale zisigirije nziza ziririmba neza. Ariko Uwiteka Imana irareba, irondora imitima yabo, iravuga ati: wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 z'Imana, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi. Izo ntumbi ni abakristo batandukanye n'Imana, baragwa. Bigeze bakorana n'Imana, bagira umurava nayo, ariko bagira igihe cyo kugwa, bava mu buntu bwayo, bahinduka intumbi, ariko imirimo y'itoro bakikora. Kubaka urusengero byari bigikomeje, kuririmba bikomeje, ubudiyakoni buhari, ivuga butumwa rikomeje. Ariko Uwiteka arareba, aravuga ngo ndabareba muraririmba, ndabareba muvuga ubutumwa, ndabareba mwubaka urusengero runini, ndabareba muraririmba, ndabareba murayobora, ndabareba, ariko nyamara muri intumbi kuko mwatandukanye nanje mu buryo bw'umwuka. Uru ni urupfu rero rw'umwuka. Hari urupfu rw'umubiri n'urupfu rwo mu mwuka. Abantu batandukanye n'Imana bakiriho batarapfuye, baba batandukanye n'Imana ni mu buryo bw'umwuka, ariko umubiri bariho, baragaragaraga. N'uyu munsi nawo rero insengero nyinshi zirahari, ariko siko insengero nyinshi zirimo abana b'Imana. Ni benshi nibyo, ariko ishobora kubareba Imana ikabati inyobozi irahari, abaririmbyi murahari, abadiyakoni murahari, abavuga butumwa murahari, nyobozi yose irahari. Ariko nabitegereje nsanga mwaragiye kure yanje, none muri intumbi. None mushoje ryaseye ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudoti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga amagambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Iyerekwa rero ushobora kuza, none ukerekwa igufa. Ico gihe rishobora gusobanura igikanka. Hari aho muraja kubaga inyama, wenda ukabona iryo gufa ukarirunguruka. Rishobora kuba ubucuti bwimbitse cyangwa amasezerano, kuko Itangiriro 2:23 havuga. Cyangwa se rishobora kuba amasano ufitanye n'abantu, kuko Abisirayeli babwiye Dawidi ngo turi amagufa yawe, ni ukuvuga ngo ni wewe dufite icyo duhuriyeho. Cyangwa ishobora kuba ari urwibutso, iyo umuntu ashaka kugira ngo be kuzamwibagirwa, babika igufa rye ahantu. Noneho rero cyangwa bishobora noneho kuba ari ubugingo, kuko ijambo ry'Imana ravuga mu gihe cyo kubambwa kwa Yesu amanitse ku giti nta gufa na rimwe ryamenetse, ariko byari byarazwe muri Zaburi ya 34 umurongo wa 21 ngo arinda amagufa ye ngo atavunika. Yesu ku musaraba rero bamaze kumumanika ku giti, ijambo ry'Imana ravuga ngo bagiye kumuvuna amagufa, basanga yatanze kwa ari umwami, ariko abambuzi bari ruhande rwe bari bagisambasamba barayavuna, kugira ngo ibyanditswe yera bisohore ngo nta gufa na rimwe rye rizavunika. Ahangaha rero cyangwa se bishobora kuba noneho ku ngingo ya 6 ari ukurama. Muri Yesaya 66 umurongo wa 14 ni ukurama. Amagufa asobanura gukomera, imbaraga, kurama, kuko ijambo ry'Imana ravanga imyaka y'abantu ni imyaka 70, ngo ariko iyo biyongeyemo akabaraga, ingufu, bagira imyaka 80, ngo ariko ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro, ngo irashira tukaba tugurutse. Muri Bibiliya originale bakoresheje ngo ariko yagira amagufa akomeye akagera ku myaka 80, bisobanura ko aho ngaho igufa ni ukurama, cyangwa se igufa ni imbaraga.
ni ukuvuga ngo yagira igufa rikomeye akagera kuri 80, ariko ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro irashira tukaba tugurutse. Ni ukuvuga ngo ushobora kwerekwa muri ubwo buryo. Ariko cyane cyane ku ngingo ya 7 iyo abakristo beretswa amagufa, Imana ibiri kwabwira ngo mwasubiye inyuma, mwataye umwanya mwari murimo, mwongere mwibuke aho mwari muhagaze, mwibuke uko mwasengaga, mwibuke uko mwakundanaga, mwibuke uko mwagendanaga, mwibuke uko mwasangiraga ibyanyu byose, mwibuke iyo Imana ihishuriye abakristo amagufa iri kubabwira ngo basubiye inyuma ubundi by'ukuri. Kuko muri iki gihe cy'imperuka ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 haravangwa iminsi y'imperuka izagendana n'ibihe birusha. Abantu bazabikunda, abantu bazabakunda impiya, abantu bazaba batumvikana, bazaba badakunda babo, bazaba ari ibyigenge, bazaba batarabera, bazaba bavuga kwera kw'Imana ariko bahakana imbaraga zako. Ni ukuvuga ngo abameze gutyo ku murongo wa 5 Paulo aravuze ngo uje batera umugongo abantu b'imperuka. Abantu b'imperuka rero barangwa no kwangana. Ugasanga abantu basengana ntibashobora gutabarana mu buryo bw'ubushobozi kandi batanganye ubushobozi, ariko igihe cyo gusenga ibirava mu kanwa nk'amagambo bakayakorana, ariko undi yakenera ikintu runaka undi afite akaba atamwitaho, ku buryo umuntu ashobora kurwara ari muri hopitale general akamaramo amezi 3 abaririmbyi baririmbana nawe bataramugeraho bose, yaba yagize amahirwe akagerayo 3 gusa. Ugasanga umuvuga butumwa ararwaye abuze na serike yo kumushingura kandi ari mu itorero rikomeye. Ibyo nabyo biri mu itorero ry'uyu munsi. Abakristo b'igihe cy'imperuka ubuhanuzi urabona ngo bazahinduka amagufa nk'abari Abisirayeli, bazahinduka intumbi nk'abari abakristo b'itorero ry'Isarudi. Bafite izina ry'uko bariho kuko baririmba bagahimbaza bagakumbuza, ariko nyamara ari intumbi. Ndasabira bene data bumva aya magambo kugira ngo niwere kwigufa witekerezeho. Icyo ni icyambere, utekerezeho kwitora usengeramo. Ese uko mwari muhagaze mugikizwa niko mukiri? Ese uko wari umeze ugihamagarwa niko ugihagaze? Nta byimbo wavuyemo, ntabwo waba waravuye aho wari uhagaze hashimishije Imana ukaba warasubiye inyuma ugahinduka amagufa. Niyo magufa rero Ezekiyeli yabonye, aravuga ngo abayuda nabo mu maboko ya Nebukadinezari bagize kwiheba, bategereza gutabarwa, bifuza bishimira barakubura, noneho batekereza ko Imana yabaciye, ko yabataye, noneho bahindukira ibigirwamana. Ibigirwamana ntabwo byari kubatabara ko imyaka 70 bamazeyo, banaje gutabarwa ari Uwiteka abakuyeyo. Ntabwo ibigirwamana byatabara oya, kuko ntibivuga, nubwo bifite forme y'abantu ariko ntibivuga nk'abantu, kandi ntibitekereza. Bifite amaso yaremwe n'abantu ariko ntibireba. Bifite ingingo z'umubiri zicoye nk'iz'abantu, ntibitekereza ariko ntibyumva. Ariko Imana bakoranye nayo, yari iri kumwe nabo aho bari hose, nuko babuze ibyiringiro bagahinduka nk'inyoni y'imbuni, bagatekereza ko baciwe. Ariko abatandukanye n'Imana kuva uyu munsi wa none, mwongere mwisibireho mutekereze. Waba ukiri mu byimbo wari uhagazemo ugikorana n'Imana ugikizwa? Waba ugifite urukundo rwa mbere wari ufite? Kuko abantu benshi ikintu kibaza gucogora ni urukundo. Ariko muri Timoteyo ya 2:1 umurongo wa 7 haravuga ngo ntaho twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Umwuka wera w'Imana niyo agenda mu bantu akagenda atagira urukundo, abantu bagira imbaraga ariko z'abapfu. Ni ukuvuga ngo iyo imbaraga z'Imana zitaherekejwe n'urukundo n'ubundi baba ari intumbi. Ntabwo Imana ireba kwinyagambura kw'abantu, ahubwo ireba ubusabane buri hagati y'abantu bunyuriye mu mitima yabo. Imana yacu dusage kugira ngo dutekereze kuri iryo jambo ry'amagufa. Ese aho ntiwaba uri igufa? Ukabugenda, ukabusenga, ukabutekereza, ukaburirimba, ukabuvuga ubutumwa bwiza, ariko ukaba waratandukanye n'Imana yawe. Itekerezeho. Niba hari n'abandi bantu ziko batandukanye n'Imana ariko basenga bari mu rusengero, ntabwo abari mu rusengero bose ari abera b'Imana. Ubundi harimo amagufa akabamo n'abantu, ariko imbere inyuma bose barasa, bameze nka bya bituro basigaga inyuma abafarisayo, ariko imbere ari amagufa gusa.
nukuvuga ngo abenshi bameze batyo, ariko hari n'abana b'Imana. Ese uhagaze ute? Imana yacu dusange kugira ngo twumve iryo sezerano, igufa ni umuntu watandukanye n'Imana. Nimbona rero inzozi ibonekerwa, kurota bikuziye, cyangwa se haje hishurirwa, cyangwa haje ubuhanuzi, nubwo byaza mu mandiko adasobanutse, ariko ukabona ikintu citwa igufa, tekereza ibyimbo wari urimo, ntaho waba waratandukanye n'Imana. Imana yacu dusange idukomeze kugira ngo tumenye ko igufa ari uwatandukanye n'Imana, abatandukanye n'Imana bisubireho, maze Imana ibakure mu bituro bagaruke, ibagarure mu gihugu cyabo, mu izina rya Yesu, amena. Pastor icyo bakongeraho kuri channel ya gusenga everyday, nimero ya WhatsApp 0786 669 666 20 0786 669 666 kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze abatugana, Imana ibahe umugisha. Murakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe ufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti yawe, ukabishira mu magurupe, ukifuza ko hari undi muntu yakunguka. Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abantu muza mudushigikira muri ku mpande zine z'isi, mwifuza ko umurimo wacu wakomeza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagure, Imana ihire imirimo y'intoke zanyu. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe.